Ovaj video vam donosi Dobro je znati, vaš novi YouTube kanal. Link u opisu. Dobrodošli u Quiz Legend Pro. Preuzmite svoje rank kartice i osvojite titulu Quiz Legend Pro na sve 4 razine: Rubin, Safir, Smaragd i Dijamant. Dodijelite si 1 bod za svaki točan odgovor. Jeste li spremni za izazov? Krenimo! Pitanje 1. Koji zakoni objašnjavaju gibanje planeta? A. Hubbleova teorija. B. Newtonovi zakoni gibanja. C. Keplerovi zakoni. D. Galilejeva opažanja. Točan odgovor je C. Keplerovi zakoni. Johannes Kepler formulirao je 3 zakona gibanja planeta, pokazujući kako planeti kruže oko Sunca po eliptičnim putanjama, čime je revolucionirao naše razumijevanje Sunčeva sustava. Pitanje 2. Koji dio mozga kontrolira ravnotežu i koordinaciju? A. Moždano deblo. B. Hipotalamus. C. Veliki mozak. D. Mali mozak. Točan odgovor je D. Mali mozak. Mali mozak ili latinski cerebellum ključan je za preciznu koordinaciju pokreta, ravnotežu i održavanje mišićnog tonusa. Pitanje 3. Kada je započeo Prvi svjetski rat? A. 1918. B. 1914. C. 1939. D. 1905. Točan odgovor je B. 1914. Prvi svjetski rat započeo je 1914. godine nakon atentata na austro-ugarskog prijestolonasljednika i nadvojvodu Franju Ferdinanda u Sarajevu, što je dovelo do sukoba koji je uključio mnoge svjetske sile. Pitanje 4. Koji nogometaš je poznat pod nadimkom CR7? A. Lionel Messi. B. Neymar Jr. C. Kylian Mbappe. D. Cristiano Ronaldo. Točan odgovor je D. Cristiano Ronaldo. Nadimak CR7 dolazi od njegovih inicijala i legendarnog broja na dresu, koji je postao globalni brend povezan s njegovom nogometnom ostavštinom. Pitanje 5. Viseći vrtovi bili su jedno od 7 svjetskih čuda koje civilizacije? A. Egipatske. B. Babilonske. C. Grčke. D. Rimske. Točan odgovor je B. Babilonske. Viseći vrtovi Babilona navodno su sagrađeni za ženu kralja Nabukodonosora II, te se ubrajaju među legendarna čuda antičkog svijeta. Pitanje 6. Koliko nogu ima pauk? A. 8. B. 6. C. 10. D. 12. Točan odgovor je A. 8. Pauci koriste 8 nogu pokrivenih dlačicama kao vrhunske senzore za vibracije, omogućavajući im navigaciju i lov u potpunom mraku. Pitanje 7. Tko je otkrio penicilin? A. Louis Pasteur. B. Alexander Fleming. C. Marie Curie. D. Thomas Edison. Točan odgovor je B. Alexander Fleming. Godine 1928. Alexander Fleming slučajno je otkrio penicilin nakon što je primijetio da plijen Penicillium notatum uništava bakterije Staphylococcus aureus. Ovo otkriće dovelo je do razvoja prvog pravog antibiotika i označilo revoluciju u liječenju infekcija. Pitanje 8. Koji planinski lanac razdvaja Europu i Aziju? A. Alpe. B. Himalaja. C. Ande. D. Ural. Točan odgovor je D. Ural.
Planine Ural protežu se u smjeru sjever-jug kroz zapadnu Rusiju i tradicionalno se smatraju prirodnom granicom između Europe i Azija. Pitanje 9. Koji instrument prvenstveno se povezuje s jazz glazbom? A. Violinu, B. Saksofon, C. Flautu, D. Klavir. Točan odgovor je B. Saksofon. Saksofon je postao jedan od prepoznatljivih instrumenata džeza, poznat po izrazitom zvuku u solističkim i skupnim izvedbama. Pitanje 10. U kojem desetljeću je objavljen film Kum? A. 1970. B. 1950. C. 1960. D. 1980. Točan odgovor je A. 1970. Kum, u režiji Francisa Forda Coppole, temeljen na romanu Marija Puza, premijerno je prikazan 1972. godine i postao je jedan od najutjecajnijih i najcijenjenijih filmova u povijesti kinematografije. Čestitamo! Napišite svoj rezultat u komentarima i prihvatite sljedeći izazov.